advised, there's an enemy team hunting you. Red, orange na. Loadout drop inbound. Threat. Saan loadout? Layo ng loadout. Check. Right. You've got gas inbound. Safe zone Wala. relocated. Ayaw lumapit ah. Layo. Takot din yan. Takot din yan. Ayaw. Ito. Target right. Contact! Ayun, nandito tol. Nag-snipe oh. Ayan, sniper siya. Clown yung clown. Kaya nakiyatan dito. Gilang. Ah, may selfie ka? Oh, meron ako. Sige lang. Nandyan siya. Yung clown. Ito na siya. Oh, tangin na. Ay, yung isa pushing patay yung sila. isa. Pushing sila sa right. Extra plates kayo dyan. Meron ako Leds. Dito Leds. Tapos yung ano ko. Sa baba ka. Track of you. You're safe. Ako dyan. Ito na. Akit ako. AO. Nasa bubong men. May isa bubong nga. Ah, dito na. Enemies in the area. Ay, tangin na. Sumakas. Uy, nasa Gas is inbound. sagdan. Wala tayong plates. Kalaban ata siya eh. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ah, bubong ah. Ito na pre ah. Down sa baba. Patay. Ito nandito sa baba. Hinihil niya pre, banata mo. Yan. Nice one. No way, man. Nice one pre. Napatay mo, Jer? napatay ko yung dalawa. Luluyan ko. Okay, nice one. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Fire sale is active. Buy station costs are reduced. Ganda ng baril to. Nakaload out sila oh. Sasal dito. Ayan. Akin na lang. Ganda pa ng baril oh. Babalikan nila. Fire sale pa. Pero na dito ah. Sige, tol. Kailan, nandito sa akin. Down. Ano lang, basag to, basag. Oh, Uy! tangina dito, nandito. Ay, naku po. Asan? Keep the pressure on. Yan pa rin? Gas is inbound. Meron yata sa labas, Lods.
Loadout lahat ng mga to. Naka-loadout lahat ha. Naka-loadout sila lahat oh. Deliver sila. Hostile dropping into the area. Ayan na. Watch the sky. Ayun na, ayun na, ayun na. Ito. Utang na niya. Ay, nag-drop yung din. Ayun na, boss. Plating up, plating up. Utang. Gas is inbound. 35 taas. Sa taas meron, sa taas tol, sa taas meron. Nandito. Does anyone need this? Scope tong mga baril ko. Enemy soldier incoming. Hindi. Ayan na naman siya. Ito. Tangin nang nakaputing to, pabalik-balik ang putang na to ah. 4. Ito na. Down is naman. Sa labas. Akyatan dito. Closing in. Ay putang ina. Nandito. Dalawa tol, dalawa sila, nasa labas. Umikot yung isa, Ket, sa likod mo pre. Nice one. Ay, putik. Ay, pucha. Jay! Ay po. Ang ina. Gadget. Nadali ako sa... Okay, Takto na sa open ako kanina. Nice one. Basta. Ang lakas pa rin na yan. Ay, lugog. Mamamatay ako niya. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. CAO.
real Check, flip. check. Battle Royale. Lang kayo mga lods. Hey. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. Carlods. Sige. Ay, Sa nakapag-load out tayo. Lods. There you go. aga ko naman. Pindot ko na naman. Yeah, okay na. Nabot naman yan, pre. Meron din ha, meron. May sabay tayo pa, may kasabay. Nandito sila oh. Bounty target identified. Slot the bastard. Be advised. Enemy team is tracking your location. Bang to back tayo dun eh. Your primary objective is to kill them all. Nandyan lang sila ah. Ayun na to. Heading this way. Affirmative. Contact! Ano, push natin tol? Okay. Hanap lang ako eh. Nandyan lang sila sa loob eh. Siya. Down, down, down. Laglag. Dito sila sa loob eh. Di ata eh. Sige, sige, dito ako sa taas. Dalaw pa yun. Sa taas lang yan. Nandun? Sa dulo. Patay yung isa, pinatay ko na yung isa. Dad. Ito, isa pre. Isa na lang, isa na lang. Broken yan. Nice one. Bounty target is down. Well done. Kaya tuloyan na naman. Teammate has entered the Isa pa, gulag. may Daming isa pa. pa. Surviving earns the Pero pa. redeployment. Ba, iba pa pala yung isang yun. Kanina pinatay ni Jack. Ayun. Ay. May isa pa, may isa pa. Naka-purple yan, man. Purple. Pasok. Feel ko na umakyat yun dito sa ano. Pakyat ako. Sa taas ako ng bubong. Ano yun? Ay, bumaril sa akin. Naril niya ako kanina eh. Your teammate Uy. Oh, puta. sending an alarm. Dali. The enemy lost Orange na track. kanina eh. Papunta na yung bounty ba eh. Enemy UAV overhead. Piling ko lang siya na. Sige lang, Jer.
Likod ata lang. Nandiyan pa rin ba siya sa loob? Wala kami makita kanina eh. Yung mag-UAV. Pwede tol. Gusto mo para makita. Blood their cash here. UAV tayo no. Friendly UAV overhead. Ayun no. Kalat. Iba-ibang team. Iba-iba tayo. Iba-iba. Tara, pasok na tayo. Siguro. Saan tayo? May tropa sa atin nila. Dito, malapit lang. Ayan na sila ha. Puta. Pushing sila yan ha. Wala pa ang baril. Ayan na. Puta nga na. Nandito na sila. Naku, pinasabugan pa. Likod mo, Jer. Likod. Na-stun ako. The Gulag. Ibang Survive and team you can na. redeploy. We got a proper fight. Wala ta, puta. Ang galing naman ng mga to. Ayan, nasa taas yan. Ano na, nakabit na kagad yun. Pay attention, you'll be out there soon. While you wait, feel free to give these wankers a free. Find something to do, feel free to give them that. Alam nila, pre. Kaya nga, ang galing nga nila, puta. Siya ako bilis. Ayun. Self-sorted, you're up next. Star Dobby, oh. You win this fight and you return to the front line. Master If Baby, you oh. lose, you're done here. Tanong mo kung ilan sila. Out or capture the objective. Oh. Stand by. Nice one, pre. Patay mo yan. Tangin na, gago. Natapiwala. Cancer ng isa, oh. Does Ay. anyone need this? Disregard Ano last. bang ano dyan? Alis ka na Scabby. dyan, Jer. Alis ka na, pre. Alis ka na. Helicopter here. Teammate has entered the Does anyone Gulag. need this? Surviving tol. earns some redeployment. Thanks for that. Yan. Salamat sa 1 million stars. Ano, 100 million. Wow, 1 million stars? Yan yung number 1 star sender ko, si Master Dobby. Yun. No one's not headed your way. Be advised, your teammate got their ass kicked. Saan kayo, Master Dobby? You're all that's left. Get Mag-isa ka lang? Tapusin na namin, lads. gas is inbound. Pull Marking new out ko safe na eh. Oh, pag-asa, Jer. May pag-asa pa yan. Habang may buhay, may pag-asa. Oh, yan. Kaya mo yan, ma. 90 na lang, pare. Ayan, oh. 90 na lang, pre. Kaya mo yan. 19 na lang. Kaya ko nang buhayin yung isa dito. Sige. Kunin mo na si Keps. Pre. Eh, pinto. Yun. O, kunin mo na si Mang Keps. Sakto. Kunin mo na. Kunin mo si Mang Keps. Ang caps? Vehicle here. Oo. Use it. Sniper rifle here. Sunod ka na sa kanya. First wave pa lang ba? Second.
Uy, may kalaban dyan. Ha? Tak. Hindi pa looted, hindi pa. Kalaban na, di ba? Uy, baro nga. Ayan na, oh. Pinaglagay Meron na, ako. meron kalaban pre. Kalaban pre, pinapasabugan ka nga. Ayan na, oh. Uy! Dalawa. Ang hina nila, oh. Dalawa, no? Sakto yung paglagay ko ng trophy system, ano? Kaya Nagisan nga, ako. meron eh. Ito. Mga gag. Yun, thank you. Kunin ko, pre. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Objectives Oh, updated. thank you, Move to the thank next you. location. Ayan. Habang may buhay, May pag-asa. may puso. May tibok. Kapag Objectives tumibok. updated. Move to the next location. Enemy UAV Lot na overhead. ba? Ano, UAV na kagad ah. Wala. Masyado kayong hot ngayon. Masyadong excited, ano? Primary objective. Uy, putang ina, sniper. Ah? Miss na. Ayan na. Shit. Tablet, tol. Nandito, tol. Nandito, tol. Ito. Ammunition box ako, ha? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ay, Uy. so, tsaka pinita niya ako. Broke na yung pre. Wala na shield dyan. Mark some gear. Ang ina niya. Kalaban. Nasa truck lang, nasa truck. Oh. Truck? Nasa truck, sa loob ng truck. Nice one. Ang ako para mag-loot. Load out. Akrig, oh. Nakaload out na Yung- siya, oh. Baka may kasama yan, pre, ah. Habang ano dyan. Sige lang, dyan. Ayun, no? May kalaban dyan. Sarap mo, Jer. Sarapan mo doon. Enemy UAV overhead. Nandyan siya sa kanan mo, ha. Nandyan sa kanan yung kalaban mo. Ha? Yung sarapan na yan. Oo, sarapan na yan. Nandyan. Naglulot siya, naglulot. Ayun na, oh. Oo Ayun. nga. May ano. Kasama niya siguro yan, pre. Takot din, eh. Ayaw niya sumusod, eh. Kasi ngayon babaril na. Plate. Yung tanga, tas loadout, pre. Bang. Friendly loadout drop on the way. Okay, kayo muna. Tapos ako naman. Tangin natin na sila, pre. Tago. Uy, ayaw kumuha. Is anyone near? Ayan na sila, pero ayan na. Nandyan na. Rocket system deployed. Ayun na, walang plate. Yan, Talods. ano dito. Plates. Thank you, pre. Uy, ito na! Here! Saka ng putas ang galing to! Ang area. Got gas moving in. I've got you.
Saan galing yun? Sa bubong yata dito, sa likod Sa taas, pre. natin. Nasa bubong tol. Moving. Eto na, nasa labas. Oh, tanong. Ay! Corner. Oo. Ang lupit. Tangin na kinorner tayo eh. Oh, si Master Dubig, si Master. Bet natin. Kung walang kasama. You know? Thank you for the 5 million stars. Lods. Yun, no? Load. Pabuhat ulit, Lods. Dapat magpapabuhat eh. Ay, na-mute ko pala siya, no? Si Mangkeps. Sorry. First, mute. Ano ba yung shortcut ng mute sa ano? Baka napipindot ko yun eh. Ano? Sa keyboard. Sa keyboard? Oo. Baka naman nakalagay Oo, dito. sa'yo. Wala naman nakalagay. May sign naman pre, di ba? May sign. Saan napipindot eh. Sa headset mo, hindi mo na ano. Kaya pala hindi ko na ano. Kaya pala natalo tayo eh. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Hugin ko tong bahay na yan. Real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Silent lang. Bash. Yan, saan tayo? Pash. Sa may pash. Sabay. Ayan mo.
Meron na. May nauna. Dito tayo. Bandit here if you need equipment. Disregard last. May tao. Kinuha na. Yan na. Bash, bash. Bash, bash, bash. Bash. Your primary objective is to kill them all. Kun. Ano ko? Ammunition box. Nice one. Ammo box ay armor box. Body armor. Trophy doon. Kung gusto niyo ng trophy, kahit hindi pa tayo natanalo. At the movement. Load doon. Bash. Enemy UAV overhead. Load out na ta. Ayun na. Tara, 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 tara. That. Oh, Found ano? some cash here. Load out! Load out, load out, load out, load out. May binili pa sila. Enemies in the area! Sige, tag. Enemy loadout drop on the way. Ammunition. Does anyone need this? Nice one. Thank you, Mayor. Load out. Pabala si Mayor. Batayin pang UAV. Atang pangibing mo lang. Recon. Objective updated. Secure that position. Sige. Diyan pa talaga. Diyan pa talaga yun eh. Oo. Tara, tara. Kunin niya na itong pera mo na. Iwan ko dito. Yung. The cash here. Losing ground. Tao. At the movement. Recon din sila, sa pre. train, no? Okay? Very good sa train. Ayun na. Meron din yun. At the movement. Recon. Enemy UAV overhead. Sarado sa train yun. Oo. Kaya ito sa train ba yun? Sa train yan? Lalakad din kanina. May na. May doon. Andun sila oh. Contact! Kalaban sila. Okay, we're inside. Scan for movement. Saan niya na daw niya, Lord? Ito na sa loob. Moving here. Na-confirm. 2 teams yan. Cross the... Contact. Affirmative. Moving. Disregard last. Pumasok sa bahay, pumasok. Recon ba? Oo, dito. Ayun na. Bili ba? Bumili. Bumili ah. Sa baba, nasa baba siya. Going in. Cancel my left. At the movement. Push ba, wag?
Recon ilan ba to? tayo. Sa inyo. Moving. 1 minute. Nandyan lang siya eh. Pwede nating unahan sa ano. Tapos pwede natin tirahin. Diyan sila 2 teams ah. Nag-push na yun. Ah. Ito na, idol. Down na, idol. Patay. Nice. Meron pa. Meron pa yan, ha. Meron pa yan, yung naka... Yung babae. Ayun, oh, mag-isa. Sensor ko dito. Nasa bahay lang siya. Nandito, tol. Nandito lang, tol. Nandito sa taas, tol. Nasa taas, tol. Nasa taas siya. Ito pa. Okay. Nice one. Nice. Sasakyan May sa likod bala, may natin. bala. Ba pa ako natumaan doon. Objective updated. Secure that position. Uy, buti natapos. Saan yun? Workouts moving. Iba na yun. Ibang team? Pumunta sa ano? Sa... Bridge. Wala na ba? Hindi pa na-wipe yan eh. Oo nga eh. Nag-left yata yung mga yan. Wipe. Team white na ba Wipe yan? ba? Get Okay. over here. Nice. Loadout drop inbound. Eh, One pa. boss ba kayo? Tingin ko na to. Tapos punta ako doon. Lang. Sige, tol. Sige. Mag-go tayo, pre. Enemy UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. One box. Be advised. Enemy team is Hintayin natin tracking yung your bilog. location. Hintayin natin yung bilog. Uy! Sige, pre. Recon intel secured. Ay, hindi. Matagal din para. Recon na lang. Diba? Bilis tayo, man. Selfie. Ano yung buy station? Bilis na akin. Yun, tara. Positive ID on the bounty target. Tara. Sort them out. Copper. Chopper, pre, ha. Spotted Kunin a yung care ping. package. Ito yung bounty. Got gas moving in. Ghosted, man. Ghosted. Tinitira ako. Oh shit. Moving here. Down, dito isa. pre. Down, isa. Friendly precision airstrike inbound. Ito isa. Ito. Sa dingding. Red mark, pre. Red thing. Ay po, tata, nakapag... Pero tayo. Nakapag-tayo. Ay, napatay. Nadali din ako. Tangya. Enemy UAV overhead. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate was sent to the Tayin ka namin Ay, dito. ay, Fight ay. for a chance to redeploy. Sige lang, Led. Enemy UAV overhead. Ilan yun nandun? Patay ko yung isa eh. Patay yung isang yun. Uy! Nasa kanan na! What the fuck? Umugod! Sa kanan ko na eh. Umugod na siya, lads.
10,000 pa Nandun lang naman sa ang kabila, pera ko. pre. Master Dubi, nasa kabila lang siya. Pumutang gitna, pumutang gitna. Your teammate got a proper Ay, sight. una di pa namatay oh. Nauna na ako. What? What the fuck? Paano ka napatay? 1 HP na lang lahat. You're up next, mate. Get ready. Tumagos. Kanina pa ako sa mga patay. Uy, putang inang Rambong gago. RTV at this time. Win here and you return to the front line. You lose your fight. Bilis naman yan na kayo. Nadali pala tayo lahat doon. Looking a little worse Talas. for wear. You're heading back to base. Back po! Ang bilis na naman. Ganon din sa akin eh. At ang inom yun. Ang bilis. Yung dalawa yung kalab. Narinig na tumakbo. Kaya, Ang ganon din sa akin eh. Nagulat din ako eh. Nandun na rin din. Hacker yung mga yan. Red Dwarf. Gulag. Putang ina. Di man lang narinig eh. I heard about Halo from some of my friends with dogs and decided to give. The program in the app taught me to bond with her while training about boundaries. And the smart fences are easy to set up. Knowing that she's happy and safe, that's everything. Check. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Okay. The safe zone. Game. Eh. Tara. Dito tayo. Oh. Diyan tayo. Walk back. Sige. Red door. Gather here if you need equipment. Red. Red door. May red door dito eh. Sa may buy station eh. Oo, meron dyan. Sabi.
Red Door Gaming. Sa scab ah. Ba, may na kumuha. Huwag sa scab oh. Ito lang para ano. Eliminate all targets in the AO. May Red Door dito. Moving. Meron na. Oo. May red box ako. Uy, ang bilis. Enemy launched an advanced UAV. May Red Horse ako. Ayan, nag-red door na siya. May Red Horse ako. Ay! Ang bibilis. UAV overhead. Pasok ba tayo? Saan ba? Dito sa akin, sa orange. Ay, naka-dyan. Tara. Shit, sorry. Ah, nasa'yo. Tara. Ang oras na ako dito eh. Sige, tol. Wait ka lang, tulog ka muna. Game. Ay, Sabay-sabay tayo. Tara na, Lod, sa Carlisle. Ayun. Let's go. Kasi ang daming kalaban, ano? May kalaban pala, no? Uy! kalaban. Putang ina, meron nga. Ba't ganun? Tapos may kalaban. Lugi tayo. Gago. Luging-lugi tayo doon, ah. Gulag. Survive and you can Tama yung sinabi ko eh. Yan ah. Putang ina, luging-lugi. Ayun. Planado yun. here we go. Ambush. You're up next, mate. Get ready. Alam, mas advanced din pala yung mga yun. Sige na, kanina ka pa. Doon You win hindi this mo fight, mamatay you ah. return to the front line. But if you Oo, lose, Warzone you're to. done here. Gigil eh. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Putang ina mga yun. Ba't alam nila na darating tayo? Alam nila yung ano, yung ano ng Red Door. Ah, alam nila? Oh, kabisaduhin mo yung kung saan tayo nag ano. Aabang ka doon. Putang ina nila. Supply box identified. Marking location now. May Red Door din dito eh. Right, still check they got their arms. Their RTB and Ayoko na mag-red door. Wag na. Aga. Green Door naman, Green Door. this objective located. Gago ng mga yun. Hostile dropping into the Uy, dropping. Dropping siya, may dropping. Ang inang yan. Sakto pa nung pag-kiat ko. Dalawa. Meron tol? O sa akin. Sa may, kung saan ako namatay. Sa may silo. Diretso mo na yun, yung Scabby. Scab ah. Mark out Hanap moving. agad. Shit. I'm moving. Head to the safe zone. Hostile. Dalawa sa akin, pre. Tatlo. Sige pre. Aid station mark. Marks. Kulang pa ng 100. Doon na tayo sa buy station tre. Wait Para ako. makuha natin sila. Bounty. Round dito. I see movement. Maluted. Hindi sa'yo. Kunin natin to. Ayun na, Tandaan nakaidugi. pa. Ako. Kulang ka kung 100 eh. Wait, tignan ko nga dito muna.
Ayun, may tropa, may Ay, tropa. putang ina, may tao. May tao, may tao nga, may tao nga. Scared. Sige, umalis ka na, umalis ka Wag na. mo na pa dyan, wag mo na. Wag na, wag na, wag na. Diyan, akit ka ulit doon sa ano, mga ganyan na. Oh, yung ano ni Bounty Dubi. back. Wag na. Bounty back, oh. Eh, Sa likod ni nasa- Master Dobby. Ano, walang mga ano ah. Siya pa lumalapit ah. Ayun na, bubong, Sino? kuya. Bubong, Lods, bubong. Nasa bubong na yun. Parilin nyo. Tugi rin. Para Left, Pag-rim na to? left mo. Yan, dyan. Yan, nandiyan. Ito meron din sa ano. Pinaka-right mo. Ito na. Sa train. Ito na ako. Hold Sige, on. sige, pre. Sige. Eh, may box pa sa taas, oh. Ito na. Down yung isa. Bili tayong isa para maano. Para mailang. Nag-push na yung king, Nag-push na yung king. Ay puta. Posible. Layo naman nun. Takbo ka Ito, na. Tal. Sige, sumusugan na. May recon sila. Oh shit. Yun na. Nice! Down. Nice! Nice. Ay, isa pa. Oh shit! Putang ina. Wala na ako. Sayang. Sayang oh. Sayang. Sana lang yan. May kalaban. Oo. Ay, hindi. Ay, dalawa pa pala sila, oh. Bilis ng gas oh. Patay sila. Patay din yan. Patay din yan. Patay itong mga to. Bounty down. Enemy vehicle! Care package spotted. Kiki po sila. Reload out Dead to. sila oh. Namatay? Hindi. Box. I'm hit! Ito lang, konti na lang. Tao. May tao nga. Yun, nice one. Bibili yata yun eh. Hindi pa yata nakabili, pre. Wala na, boy. Eh. Hindi ko na tinignan kahit sinin. Sige lang, tol. Kunin ko na tong scab. Kawawa yun oh. Nanakawan pa. Takay kagad pagkakuha mo ng ano, nandyan na yung gas. Oo, tol. Bagal naman. Ay, mabagal naman yata yun eh. Kala ko first. Pwede natin kunin si Jar. Pero Dobby. Ito na. Tara. Tara. Uy. May armor box ako, pre.
Pero, Yung ano natin. Nak ng teteng, yung gas eh. Aid station here. kaya ay. Meron kalaban sa kabila, pre, ah. Saan kabila? Dito sa tabi ng bangkong to. Naku, hindi natin makukuha, pre. O, yun na. Ayos lang yan, ayos lang. Hindi tayo mabot. Anak ng teteng. Ayun, no? Medyo, Aid station here. Ayun, no, Kalaban, bumabalik may siya. kalaban. Gatekeep nyo na lang. May kalaban din sila eh. tapos. Ito na, pre, ito na. Ito, gatekeep natin, pre. Tatakbo na sila. Oh, yun yun. Uy, ang lakas naman man. Hindi ko namatay. Oo nga eh. Ang Namatay yun. Tang inatibay naman nun. napatay ko lang isa. Nakaya ko eh. Daming armor. Ay, 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 ay. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Oh, red door, red door. Walang iya. Or. Para tapos Bakla. nakapunta na agad. Para gulag agad. Taba, okay natin. Yay! Gusto nyo ba? Okay. Ayun. Ranger. O, Ayun Jer. bala. Tambay yung red door mong yan. Drop point for your team. You'll lead Dito. gas. Get to the safe zone. O, tara na. Iba naman, iba naman. Pang red door. Tara, abang din tayo. Manganting Ano, din abang din tayo. Magabang din tayo. Oo. Bawi tayo. Hindi ko alam yung exit ng mga iba eh. Narinig mo? Naririnig mo rin? Iba yung tunog niya? Oo. Hindi, parang ganun din. Okay, oh. Punta rin yata itong mga to ah. Sa third floor yata Oo. yung red door eh. Meron, eto. Eliminate all targets in the AO.
Meron na nandito. Pero nasa loob na. Sa third floor. Third floor. Ayun o, may natunog ah. Ah, dito. Sa akin. Tayin ko kayo. Yun o, sa may ano. Ay, tara ba? May red Oh, door. dyan na. Meron dito. Tara, i-red door na natin to. Iwan na Tara. natin yan. Tara. Tara. Iwan mo na yan. Tara na, pre. Tara na. Pero dyan. Tara. Okay, buksan mo na. Tara na. Hey! Hey! Matrix! Putang ina, buti na lang. Walang mga tanga. Ano yun? Pop nyo na. Ano? Friendly advanced UAV marking target. Ah, wala. Train, no? Eh, Na kompleto yung loadout. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Enemy UAV overhead. SMG here. Signs of a search here. Safety off. Polluted. Tayo natin sa ano, no? Ihasnan. Nandito sila. Loadout. Bounty averted. Palang buy station. Wala. Tempoan lang na talaga swertehan lang tayo ng kanina. Kanina? Oo, Oo. tama ngayon talaga. Bars. Abangan tayo. Does anyone need this? Ano, tara. Tayo. Buy station, tara. Wala yung pera dito. Ano ko dyan? hammer box ako dun. May Okay. ammo box ako dito. Sige, tol. Going in. Disregard last. Trophy system ako. Gas is moving. Wala na. Kunin ko yung kotse mo. Okay. Tapping money. Plunder cash here. Mark out. Hey, Loadout drop inbound. I'm moving. Does anyone need this? Setting charge. Pero 2-8. May UAV na ako. Found some cash here. Okay. Ano bibili natin? Time. Scrub the contract. Okay, UAV ulit. Multi system deployed. Kailangan niya armor, man. Goods pa ako. Okay pa ako. Ayan. Okay. Pera lads ah. Good cash here.
May UAV ako. Good. Yan na yung gas. Tara, tara, tara. Airstack din. May nagpasabog. May ganun eh. May umutot pag ganun eh. Nagpasabog sa inyo ah. Sabot. Bounty target identified. Slot the bar. Turin natin gusto niya. Tara, tara. Ah. Sabi ko nga aga mong wala. Bounty target is down. Well done. Thank you. Pinasugod ka na sa nila. Na-hit Objective is ka to na. eliminate the Natusan mo ano. Oo. May nautusan na. Tayo ako ng hitman. Taas ata ng train station. Atay ni Hitman. Yung ano. Streamer. May armor box ako. Yun, dalawa na. Patama lang kayo ng patama. Nandun ang bounty natin ah. friendly loadout drop on the way. Ayun oh. Wala natin loadout. Isa lang. Isa lang. Oo, isa lang. Tara. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ayun oh. Sa train, sa train. Enemy! Contact. Enemy helo. Yan ako na. Pa rin sila sa train. Atas yata sila no. Friendly UAV overhead. Ito sila idol oh. Nandun sila oh. Ayan oh. Gusto ba natin? Teams. Baka natin sila yan. Abangan na lang. Doon na tayo pre. Diyan na tayo yan. Natin doon. Oo. Hintayin na lang natin sila. 2 teams yan eh. Kalaban pa doon sa green oh. Doon. I see movement. Ito nga. Meron nga dito pre oh. Oh, di pa na down. Headshot. Meron sa taas. Meron sa taas ah. Meron. Sa green mismo. I see movement. Tago sila oh. Friendly Get to the UAV safe zone. overhead. Jer, nasa iyo ha. Nice. We're out of time. Scrub the contract. I see movement. Copy. Sugod na sila. Tara. Lookout moving. Wait, cancel that. Sa likod oh. Sa likod, sa likod. Moving here. Yan na. Likod natin Adam. Taking fire! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Eh. Down.
Uy, one. down ulit. Kaya yung nasa train, nasa loob ng train. Dalawa. I'm moving. Gilid ng train. Movement. Enemy UAV overhead. Patakbo. Kita ko. Takbo. Magra-right siya, pre. Contact! Parang, oh. Yan na. Nice. Contact! Down. Yan yung isa, Nandyan na. Sa kotse. Table. Nice, pre. Double kill. Nice one, Jer. Tara. Tay ko lang yung binawasan nyo. Okay lang yan, Jer. Meron sa harap Oo, yung kanina. Bumaba yung mga yan. Ano kailangan ng plates? Saan tayo push? Far left. Okay pa ako, Jer. Pre. Dami nyo Ay, lang binili, nandito. Dalawa. Nagdra-wrapping oh. Saan? Wrapping dito. Moving. May truck. Down yung isa. Patay na. Pinatay ko na, pre. Nice. Enemies in the area! Dito. Dalawa dito. Sige, pre. Down. Titirahin ko tong sniper. Tara, pasok. Down. Isang down na yung iba. Oh, Naka-down shit, yung sa taas, cluster pre, dito. Enemy UAV Ingat, cluster dyan. Nag-drop. Uy! Paano na? Dali pa ako dun sa airstrike. Tanga. Sige lang. Go, kaya pa yan. Proof to. Ingat kayo. Ayun naman ah. Naman na lang pera. Nag-drop. Nice one. Patay. Pera ko dun. can redeploy. Pero dito, wala na akong pawala dito. Meron dito, Lods, ha? Lods, may mga bala dito, Lods, oh. May isa sa roof lang. Oh, may isa. Uy! Tangina, armor down na. Hindi pa namatay. Go. May selfie ako. Oo, kitang inang yan. Paano? Hindi pa namatay. Borok armor na to. Ay, pucha. Nabulag pa ako, oh. Nabulag niya, oh. Sayang yan. Hunak ng dati. Ay. Ang caps lang natira. Bah. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Ay puti. Ito. Uy, ito rin siya. Nandun ba rin? Hindi nababawasan mo. Does anyone need this? Light vehicle here. Disregard. Gitna, pre. Gitna. Ayan na sa'yo. To the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Be advised, your teammates got their arse kicked. They're RTB at this time. Be advised, your teammates got their arse kicked. They're RTB at this time. Target is up. Let's get it done. Year zero lang malakas, oh. Paplato dyan, Mayor.
paplatot si Mayor. Your teammate got a proper story. Orange box si Last one on Mayor. your team. Finish the job. Enemy UAV overhead. Bounty target is down. Well done. I'll drive. Marunong mag-drive ang pucha. I'll drive. Ang buy station na Tropa dyan wala. dyan, ah. Sabi ko. Master food yun. Ay! Huh? Got gas inbound. Red door. Ay, kala ko may red door pa eh. Uy! Sige lang. Pero, tropa. Naku! Yan. Walang iya. Dapat umalis na ako kagad. Mayor, anong ginawa mo, Mayor? Tumambay pa kasi ako. Anong gagawin ko na dito, Mayor? Puta. Dito dad. Tira. Palitan lang tayo, Lods. Naman ata ang road. Palitan lang tayo, Mayor. Mayor, anong Gitna, ginawa mo, gitna. Mayor? Kung pwede pa, isa o. Hanggang may buhay. Kunin ko na to. Sana walang nagtatampo. Uy, puta, yun na nga. Yun na nga. Yes. Bang. Sige man, GG na ako. GG ka na, Lods? Kaya na lang. Sige, Lods. Main bet kayo. Si Mang Caps, oh. Winnable. Party. Wala na si ano? Yun na daw si ano eh. Mang Caps eh. Mang Keps? Sleepyhead. Yan, tok na. Taga saan ba siya, pre? Canada yata. Kapitbahay yata ni Master Oo. Doobie. Parehas kami. Kapit ba? Sino naman? Sino naman? Kapit ba? Sa kabilang kanto lang. Walang Iba kanto. na yan. Ah. Wala kayong isasali. Wala na si Nadig, si BC eh. Igs eh, kasama yata niya si ano. Papa Granny. Oh. Ezrek. Kilala niyo si Ezrek? Kaya si Extract, i-invite mo kung gusto niya. Gusto niya.
Ispunik. Huwag na, huwag na. Huwag na, pre. Nakaagad ano. Okay na, pre. Tahimik na ang ating mundo, kaya... Kaya mo na lang. Oo. Okay na tayo. Nananahimik ba? Kina. Nahimik yung tao eh. Icon Gaming, Sige. Red Door Gaming, Pangina, red door. Bounty Gaming, Bounty gaming. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. ano, bus. Sige. Bus. May dalawang red door dito. Royale. That's our drop zone. Isa dito at saka dito. You'll lead them in. Saan yun ang kukunin natin? Gas is close Red door? Gusto nyo? to the safe zone. Pwede, ikaw. Hindi na, late na. Kayo, ping kayo. Ay, saan tayo? Red door ulit. Pwede, man. Light vehicle here. Oo, tara. Yung nagsawa, no? Ito lang ng Ay. red doors. hanggang may red door. Hanggang hindi tinatanggal. Alright, lads, let's get it done. Tara na. Tara na, hanggat wala sila. Master Meron Davey. Tara na. Layo ko pala. Pang turbo yung parachute ko eh. Pwede nating dalhin yung sasakyan kaya? Try ka ba? Sige nga. Yata ka siya? mo. Kasha. Buksan ko. Buksan namin. Sige.
Ayaw. Ayaw. Tara, tara. Dapat yung ATV. O yung motor. O kaya yung motor. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering. Tama. Okay, thank you. Meron akong bala. Para mamaya. Milbis pala tayo dinala eh, no? Hill base. Ayos. Sa gilid ng circle, hindi sa gitna. Ayan. Saka lang to. I see movement. Sarap bugbugin. Mag-isa lang? Bista eh. Oo nga, no? Sa sarili. Kain na natin yan. Pa-drop ka. Ang ganda. Mamaya. Advised advanced UAV is bingo fuel. Returning to base. Meron na akong bala. I see movement. Is naman ng advanced UAV na yun. Ayos nga eh. Konti pa ng cash. Na masyado eh, no? Ay, meron sa Milbis, no? Ba't ko lang to Ayan. Ako dito ako sa fire station. Sayang din to. Assault rifle here. Losing ground. Oy, armor box. Pwede na. Armor box Pwede na, kanina pwede dun na. Ash. Ari, kami. I'll take the wheel. If you're outside the zone, better get moving. Uy! Sabog! Okay, I'm Loadout moving. drop headed your way. Ala. May pabala pa si Neo. On it. Alaga naman. Assault rifle here. Setting charge. Para. I'll take it. Tayo. Mill base. Tara. Contact. Gusto niyo makigulo dyan? Milbase? Kahit saan. Pwede rin. Moving. Disregard last. Tara. So, pera. You know? Yung bagong bulag. Hindi kasha sa ano. Wala. UAV tayo sana. Hindi Kaya pa nga, siya. 300. Bagong salta. Tayo. Ayun, loload out sila pre, oh. Loload out sila, oh. Kahit saan. Nag-load out sila, nag-load out. Kain ba natin? Ayo. Nice, natin. Does anyone need this? Sige. May recon sila dito. kunin ko to, Baka magre-recon sila. Hintayin natin. Hintayin natin, tol. Hintayin Oo, natin. Recon. Oo nga. Hintayin natin. So tayong ano. Tigisa tayong tao. Naka-sniper ba Sige. kayo? Wala. Oo, nakasnipe. Wala akong sniper. Pili na lang tao. Okay. Hintayin natin. Baka yung recon din nito. Ngayon ko na itong bounty, hindi na.
Mamaya pare, mamaya. Oo, mamaya na lang. Mamaya pare, para Ako sa malapit. hindi nila makitang malapit tayo. Sige, Baka makasnipe magtaas ako sila, eh. biglang nawala. Kunin, no? Ano naman nila? Sa likod pa manggaling yan. Ingat tayo dyan, pucha, baka. Sa likod pa nga ito ano. May truck oh. Kayo ba truck? Ayaw pala. Vehicle Oo, here. ako Cancel naman. that. Gan. Ayan din ang kunin. Baka Andun hinihintay sila. yung ilog. Enemy vehicle! Copy. Ano kaya yan? Loadout. Bang timata. Yun na pre, Uy, ako. barot! Titirahin ko Ito. itong Target down! Ah, meron sumusugod sa akin dito. Lamatin nila. Ang team yata eh. Kukunin sana yung bounty. Ayan na. Contact. I'm taking fire! Mag-isa lang yun. Oo. May isa pa. May isa Yung pang naka-roll? kasama. Ay, team wipe na. Oo. Hindi. Wipe Team na pero wipe, ibang pre. team. Team wipe yan pre. Gas is moving in. New safe Ang zone pera. located. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Sa likod nga ang bounty oh. Daming bala dito. Mid-cal here. Body armor. Body armor. Yan pa rin yung recon no? Dito pa rin no? Going Hindi in. pa rin yun ano. Loadout dun pre. Going in. Fire station. Cancel my last. Nag-loadout kanina eh. Ano ghost tayo? Marathon. Isa-isa na muna. Sige, kuha na pre. Muna na ako. Sige pre. Bubak. Baka pa ako. Feel ko yung mga nag-loadout kanina. Yung Sige pre. Okay. okay na. Okay, Jar. Ako muna, Jar. O, Jar. Kuha, Jar. Baka natin yun ah. Baka natin itong kukuha ng ano ngayon. Dito ako sa kabila. May C4 ako dyan. Got gas moving in. Okay, bullshit naman din Bounty tayo. natin. May good. Get to the Uy, safe meron tao. May tao na? Pader, sa pader. Ito na. Ito. disregard. Moving. Armor down yung isa. Down. Tapos may Broke yan. I see movement. Wait, cancel that. Basag na yan. Nasa padar na yan, Jar. down dito. On my way. Nice one. Ito na, Gumagalaw. pre. Pader. Nandito ha. Nandito siya. Das ha. No! Nice Nice. one. Tama. Patay. Mag-back up. Nice one, Mayor. Saan nila ata yung Ano? loadout no? Oo. Sa kanila yan. Oy, shot shell pa siya, oh. Asya. Akong Okay. armor. Conducts on board. Meron akong armor box, pre. Kailangan mo na Meron ba? din. Hindi, meron din ako eh. Hindi, madaming armor dyan oh. Body armor. Body armor. Ah. Target is down. Well done. Oh, namatay pa, oh. Nice one. Yeah. Thank you. Uy, may mga barrel Thousand. dito. Ay, May mga barrel dito.
Sarap mong selfie ah. Oo nga, wala tayong selfie pa. Hindi bukas dito. Hindi bukas. Bull. Sino si Tubol? Yan si Tubol, Tatanong pre. kung puno eh. Yan Tubol. Tubol? Bull. Tubol. This game. Parang wala nag-loot dito. Sarado yung yellow house na yun, no? Ito, sarado. I'm moving. Sarado ang pintuan eh, oh. Kaya Enemy UAV Patayang on UAV. lahat ng pintuan sarado. Sarado yun, no? Oo, lahat yo. Ano? Puntahan natin. Pwede. May buy station pala doon, di ko alam. Panther, disregard last. Oo nga, pre, wala. Hindi niloot do. Hindi niloot to. Pero may basag na ano dito. Salamin. Panther here. Ah, may basag na Pero may salamin. nag ano? May nag Body armor. red dot. Ah, red door. Tumaan dito. Oo. Wala naman na. Ay, hindi, pero bukas sa mga, pre, bukas sa mga box. Sarado ang mga pintuan. Ang ina trip yan. Kala ko kalaban. Ay, utang eh. Oh, looted, box, oh. Does anyone need this? Nag-ano, may nag... Armory na Contraband. slope. Amo ito. Ayan. Mo na naman. Baba ko na lang siguro tong ano ko. Armor box. Meron ka naman na eh, di ba? Meron ako, tol. Body armor. Para Gamit. contraband. Ay, hindi. Kung na to. Buy box. Ay, supply. Ayun. Ayun. Nandito sila sa ano, aeroplano yan. Natin mag-cross ng ano. Ay, bridge. I'll take it. Ayun sila, oh. Mark the target. Basag. Pa-cross na kami, lads. Sana. Sige, tol. Sige. Lipat na rin ako. Bubong. Losing ground. Nandyan sila sa airport, ha. Uy! Tangina, ito na, Jer. Sa likod, Jer. Jer, likod. If you outside, Tangina, sa likod natin, Jer. May tao sa likod natin pala, oh. San. Dito kung saan tayo galing, pre. Yan, gatekeep niya sila, oh. Tara. Tangina, nag-camp lang sila dun sa kabila, Okay. oh. Diyan ba? Oh, doon sa may red. Dalawa sila. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. May nag-camp na dun. Down. Armor down. Nice. Kill. Confirm. May isa kang kasama. Meron pa. Down. Nice. Meron pa. May bumaparid. Ito. Diyan banda. Baka na tong amo ko. Kailangan ko na. Sige, tol. Eh, meron na. May marapit na. Andad. Diyan. Northwest. 344. Meron din doon. Taking fire. Tara, pasok mo na. Enemy UAV overhead. Ay, hindi ako makatayo ah. Meron din sa ano, sa 63, 64. movement. Sige, gapa ka dito. Got a proper story. We're sending them on. I'm hit. Patay. Okay, nilalaman ko lang yung posisyon niya. Napatay nyo, Jer? Meron din sa 13 eh. Okay, Ayun na. I've got you. Late kagad, pre. Late kagad. Tingnan dyan, no?
Pwede nyo dito yung mga yan, pag nagano, tingnan mo. Yeah. Kunin ko na yung king ah. Ah, sige, Lods. Nakabili siya. Makita yung kalaban. Uy, Uy, gago! Sa likod ko! What the fuck? Enemy dropping Nasa loob Sa there. likod. Kasama niya. Ah, yung Rose yan, nakabalik. Yan ang Hindi pa kalaban ko. namatay yung king. your teammates. Nandyan lang sila sa loob, pre. They'll fight for a chance to redeploy. Ay, nasa loob lang siya, nasa loob. Ayan, 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 ayan. Nice one, Jack. Banatan na. Okay, pre. Your teammate is Chance, redeploying. chance. Stand by. Ayun, oh. Patay mo. Ay, Patay mo dalawa yung isa, pa. pre. May dalawa pa. Dalawa pa, pre. Oo, dalawa pa yan, Lods. Dalawa pa. Meron pa, meron pa, Lods. Meron pa. Pero may kasama pa siya. Ay, galing gulag pala Meron yung pa, isa. meron. Dalawa pa yan. Oo, galing gulag, pre. Nakalabang ko Time kanina. to earn your freedom, soldier. Oh, hindi pa na siya. Oh, hindi na siya. Stand by. Yan. Yun. Uy, nabili pa nila, oh. Ah, may kalaban sila. May kalaban sila, pre. Kalaban nila yan. Kalaban nila yan, oh. Pwede mong pambalikan yung load. load. Makagago. Malis na sila, no? Nandito, nag-load out sila. Ayan, oh, magkakalaban, no? Tawag Kita ko sa loob, ah. Ka, pre. Snipe ka. Makikisama. Ayaw pong ayun, namatay. Ayaw pong makisama na itong mga kotse, oh. Kaya... Namatay pa yung saya na. Snipe siya, tingnan mo. Ini-snipe siya. Oh, tangina. Nakuha pa ako. Regroup in a safe zone. Yaman lang sila, pre. Uy, nabili Nakabili pa pa. nila ulit, oh. Grabe naman yan, ang yaman. Ang dami ng pera. Agay, nag-king. Pupuntahan ka? Kasi siya, pre. Napabayaan ka na lang. Pupuntahan siya, pre. Ha? Pupuntahan siya, pre. Pupuntahan siya. Ayan na, pre. Nandito na, Jer. Nandito na, Jer. Nandito na, Jer. Naka-cancer pa ng isa. Ay, bike ko nga to. Nakakancer ka? Ang isa. Napatay ka yung isa eh. Yes, yan. Apa? Kaya natin invite si ano pala. Kung gusto niya. Cool. Walang kung... Ay, wala na eh. Ay, hindi na. Mag-last game na lang siguro. Sige, sige. Last game na din ako to. Last game na ako, Jer. Last game na rin ako. Ready na ako. Ay, papasok na naman. Papasok na naman eh. Idol. And I found a pleasure. Easy you. I want it on.
Nakita mo yung nangyari kay McGregor, Jar? Ah, yung ano, nabali. No, nabali eh. Nakita ko sa video na sinare niya, no? Daily flight kanina. Ano nangyari yun? Napanood mo ba yung buong game? Ay, buong laro. Ay, buong boxing. Oo. Oo. Pag-atras niya. O, naano na siya. O, nabali na yun Hindi nung naman ginamit nasinita. niya. Nung pag-kick niya Hindi, sa kanya. Hindi, pag ano lang niya, pagka-atras niya. Enough practice. Time for the Tanda na rin kasi. Tapilok tapos na diretso. Parang nag-basketball, ano? Ay, tapang na. Di ba ang tagal na nang hindi lumalaban yan? Oo, wala na. Last game tayo, last game. Kaya naman. Pag ako pumili, red door na naman yan. set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching Red your door. position. Move to the safe zone. Oh, Recon. Tara. Tara, wait ang game Tara. na tayo. Sino natin yung kalaban dyan? Hoy, meron din, tol. Naku, ang dami, tol, ang dami. Saan tayo? Dito na lang? Dami, jar, huwag na. May recon naman dito eh. Sige. Oh, may kalaban din. Oh, shit. Ay, naiwan si ano. Ang baril. Wait lang, ang dami tao dito. Na-revive pa, oh. Moving here. Contact. Oh, tsak. Cancel my left. I see movement. Dalawa dun. Ay, baril sila. Oo. May baril, pre. May baril sila. Napatay ko yung isa. Oh, shit. Isa na lang, mag-isa na lang. Puta, wala akong baril. Tangin na naman. Ayun. Ito na. Siguri mo. Contact. Tumayo. Ayun na siya. Bumabaril sa kanya. Eh, kung ano mo muna si Master Doobie. I see movement. Oy. Binabaril ka na. Uy! Nakita pa niya yun? Bumalik pa. Oo. Ibang team. Gulag. Survivors can redeploy. There's a fight kicking off. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed start. We got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. Tawa ko. Your teammate got a proper sword. Ay, puta, nagbandera pang putang yan. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Go sort this fucker out. Lego. Stun ako eh. Does anyone need this? Saan tayo? Gabi? Disregard last. Uh, Does anyone need this? Yan, tara. Scavengers? Andrew. PRD Scavengers. Avenging and avenging. Supply box ready for pickup. Gas is closing in. Paano ko may sumusunod? Enemy UAV overhead.
located. Next objective located. Run. Get to the zone. Kan. Ano? Pakyan pa dito. Pakyan pa dito. Uy! Yan na pala. Assault rifle here. Buong team. Ay, meron pa. UAV ba tong mga to? Oh, yun na. Alam nila, no? Hindi naman nag-UAV yan eh. Down. Down. Light up, light up. Stay down. Nice one. Patay nga ako nito. Escape ano dyan, ah. Vehicle here. Yun na. Bye-bye. I'll drive. Bash bash! Bash bash. Bye-bye. Bye-bye. Uy, meron, meron! Oh, tangina niya. Tangan Bash, din bash. ako, binerta kagad eh. Uy! Uy! Nakakalat! Lahat na. Uy. Tangina. Focus yan Bash po. bash Sige tayo. mga idol. Let's. Sige mga idol. Bukas na lang, Lods. Ulit. Let's, sige, let's. Sige, Lods.